Beng lapon ki long kami ki balapon yana baki ong kanu ki dap de jingmen bakala dan kata ka women swing bakiru ki wa bandan lang benta lang bat kani ka party namar baki ong bagade tanggan ka party ka badan ka jingmen wadi ki long kami ru hot kum ka long kami ai sipon ki jing ki bangidan habangi phai se ki khun ki khti bangin pen ladal long ye ka yin ka sem ka jongi balai nga ong kumta balai batang ki long kami ki haban kit ka jingket ka bakhia desi ka wai ka la balong ba kalong kami ka hap kit barwai desi ba kurem jo ki lakhlan mo lani ba kilasha i no ho kurem ki hap kit khunre te long pa ngasno bangan ong ye phi kindian tongin dom ka jingket khli na banta ka long yen ka long sem khnang bangin wan ra e kata ka jing song suk song singan ye ki khun ki khti ki jongi hot habangi phai she ki long khwaro ki don ka jingket ka bakhya lada dei na boro arliang hi ka nomdan hi kata mu ka jingya pai ka jingya pra hedeng ini penbet ye kata ka long yen ka long sem khnang ba ki wei ki jai penreng ki nom ki nom yo ban kan tho ya ka long yen ka long sem ka jongi ki jai penreng berapa itu kami. Dia bapa ada ni kapor ke pemerintah. Kindia kita dunia nanti ke jonga na rom sekali ke parti omba dan berpon menuan dengan i dah kata ke jingi i ke jonga ya ilong ma i presiden jingi ba ada belet besar mai badan ke jingkat klik ya kalawai dan kejingkat klik ya kari bagai jai penriu kapan ketik ya kaman sim jangan habangai i ya unir ramba bayam slur naman ta kari bagai jai penriu ilang ru kumu rishat ubas kam ha kabala ki pai ba baro ki pai kmachi syakani ka party badai sangan ni ka party ka badan ka jingman ya kari bagai jai penriu bajongi ladang ni bakla hagan ni kenti ke mantan nganget kon boong susu tham ngilang ki dong tong jong no re jong no te pat ba tongin ai ke keti ke man ya ka ni ke party ka badai stangan ni ke party ke khad do le sing anong ka party ke badan ka jingket clear ka jingket men na banta ka lawai ki khun ki keti ki jongi te pat ba let's go ba kata jingdan yang ni ke party ke yate asam ya ka emlang ka salam ka jongi ha peteng kram umpanar boy war maram ulengam ka penlong ka wei ka peteng jongi te kom ha gani ka election MP ru khilajit ya MP Dr. Ricky AG Singhan khila Punjab dan murami bat nganget fikna me babi ai tepat ba hagan ni kapol ka pemerintah gawan dan tepat red akhmat jong phi betul pun ai ke keti kamon ya kini ki kertong ye ba langasa ma beneng ba ki kong ai bandablin lindo nonglai iba ke party kala ibet ki bikin long ki kertong ki MDC na benta ki pai ba ki jongi te hagan ni MDC menta nganget scam bapin yeshon ya kasam jon utra bapin ai kita ka jingkasan ka berapa yakini pananget scam penam mobil ada pijet yaki kilong kata ka nomuna yaki yapi baby way bapin i yaki bikin dan hata district council kan pun scam ya kata ka jinglong terai ya ka jaka ka putat ya ki kindog siap ki jongi kan pun scam ya kata the board sincere jong ki tu basnong bat kumjoru ya bat ginlang kan ai kata kanjing ya dai ya kadi bagajai pre bajongi te pat ba nami scam ba hagani ganti pini je ya ki ni ki kertong ya ka ba ka party kala pening te baro al khnai ngot ki kertong hange
Bafin namanya babi, bafin ai ketika man, ketika tiang yaki, bat nangis kem, pinlet haga arhui tarik, bafin ya thap, ya ka shop jong upra, bat bafin jiru, ya kata ka jing lai luot, om ya kata ka jing syai tiap merang, lada pijid hi ka jing lai luot, kan pen ya ka pating ki kon kiti jongi, pelada ni jiet hi, ya kata ka jing syai tiap merang. Da kapan yap ya kalawai ikon kiti ki jongi te tangkini khindiat bat shaban penkon tongin ya pertalang bahkan kan rio kari pakai jaj pen rio ini pertalang haupra kublai shibon kublai siajar mo Boleh sebut kong jadi kentin bila keren saya cumi yang kena kepuar. Jika sebut mana apa kena kapiti kalau dan yang kena woman swing. Nama kentai ru kita ni laki cong kebentar. Antara yang sedang atau celah mat kamtama ru hagari. Dia berapa kentai kita laki cong kebentar. Kentai kita kita jerap apa pun giliang. Nah kebentar di dalam kami, untuk curu, nak kementar kari buat kita gendrim. Saya kena kepor dengan ucapan yang semua saya kecengkeran, ini kan dia cumi, mengklang tinggal konstitusi, melalui plan sesar baru jauh. Orang yang semua kecengkeran yang kena kepor,